Hello, so pite ho na bon chawin thusim tha ngai ki din ka hin lep ki du ve. Tuni in pakka Yesu Seijui hola. Seijui Bartholomew thusim anangai ki nu te. Nathaniel ti ajong ki he Bartholomew hi kanan khwa anapi nga hi. Ama thusim hi gospel zone phabe ma akemun. Mundanga ama thusim hi het thei ten Bible akisun pon hi. Pakka Yesu to Bartholomew ahung ki mu to dan hi le. Gospel zone bung khat chang som li langa chu isim le hiti na kisune Philip chun Nathaniel amun aja athudor mosin dan thubu a sut le them gau ho sut ama chu kamuta ve Nazareth Jesu Joseph chapa chu ati ain la hi cha hin Bartholomew chun Jesu chung chang thudol chu gincha lalna anei jin hiti na seje Gospel zone bung khat chang som gu ben na chu isim le hiti na kisune chuin Bartholomew Nathaniel kitipa chun aja Nazareth kho a ko na thilpha su thei ngajam ati le Philip min aja hungin lang hung ve ati hitun Philip le Nathaniel Jesu henglama hung thon Jesu amu chun achung thu asejin ven Israel midi ta phatlhem na be mi hu anati e hitia Jesu ama chung chang an sei chu adat mo he jingin Hechun Bartholomew win hiti aseje hoya kona iti nei het ham ati le Jesun adon bonin aja Philipin nako masang thei chang phung noi za nom pet na chu kamu na hitai ati heche gospel jon bung khat chang som li sigin a chun akimu na he Nathaniel tia jong ki ko Bartholomew win Jesu chung chang thudor aja ho le amita amu che pha chun hitin asei ke ne Rabbi nangma phathin chapa na hin Israel lang pa na hi ati hichi akuna Bartholomew le Jesu ahung ki mu to akuna Bartholomew hin pakai Jesu nung anazui pana pakai Jesu ho to anikvok pan ahita na hi ahin la Seijui Bartholomew chung chang hi Bible amun tampin akisun pon hichi bana Bible la Bartholomew chung chang kisun na akimu na chu hi le Gospel John bung som ni lakhat na Jesu a Seijui te henga akila thilkidang nasta abol kit na chu hi Jesu amata Tiberias dilena Seijui te Simon Peter Pengkop kiti Thomas Galilee gamkana kho Nathaniel Jebedi chapateni chule a Seijui te la midang mini henga akila kinin hi hicha Jesu Seijui te henga akila perhin a Seijui ho hi dilena len an se pe o hin hicha Jesu thilkidang anabol chu hi le Seijui te en Jesu thu sa len a seule nga alit na le tampi le nga tampi lenin adolo hil khamin nga tampi anamon avin a hi hicha Jesu a Seijui te henga nakila hi Jesu thin akona anathodo zo pha lai chu a hi chule hichibana hin Bartholomew thusi Bible amon tampin kisun hi jong le hobung masaho le Christian masaho seidanin Seijui Bartholomew hin India Mesopotamia Persia chule Armenia gamho akipana thupha ana sei phung le akiti na hi chule Seijui Bartholomew hui AD 69 achun Urbanapolis Armenia anathi akiti na hi Seijui Bartholomew thidan hi ahi le Polymas lengpa chu Christian ahi sa je achu lengpa su pite le ain su mi te chu lunghang be se jengova Seijui Bartholomew chu na sata na su gen thi uwa ama hi ga het thedinga avun ho jong ana lipi wa ken theina chungnung ana tho sawa ichizowa chu ana thau hi akiti na hi Jesu Seijui Bartholomew thusim chomcha isei naw hi chan chu ei tan thusim abana ikimoto kitaka ovin thusim ngai jo se damsel chi ta hite